Omubaruhe y'abatura bahandikire chairman w'ekyaro kya Kiryatete East hamwe n'abebyo kwerinda abatura borekire ngo mutahi wabo Lydia Karungi enzarwa ya Kisabwe ari mu district ya Hoima tumutura murungi ahabwe emico mibi kandi ngo tarukuhaburwa taino watajuma omwana waiba murabya ngo munyanzigwa kwegamba buli mutaka wena obunyagi Karungiri dio ezirege hanu ha ground hanu ketoreza kurungi abantu abakumubanje okusobora naye kufunira no gagenzi bange tugenda nka bamwikalize na chairman amwikalize mirundi ne mirundi Karungiri dio atakuhulira bamuhanire busowata muhanire Karungiri dio atakuhulira bahanire bamwikalize busowata mugambire baitu takuhura n'abasirikali bonka kubarabya mu amayiso Omubaruheji abatura borekire enshonga zirimu kutabura amaka okutuntuza omwana wari mukishe obunyagi hamwe n'ezindi emisangiri mwachi yamani tegikuvaga buli nanke kujja Karungiri dio obunyagi Karungiri dio okusisa amaka Karungiri dio okugenda kubaza ebigambo Karungiri dio. You need to respect yourself, then you let others respect you. Kirigiriza baitu hatiwe buli omuntu wena akutera hansentom buli muntu wena akutera hansentom iwe nayo toyikoka iro ketera mutima. Godfrey Musime Bantebya chairman w'ekyaro kya Kiryatete East nagira ngo no guhengenderwaho yihangira kuhereza ubugabo umuntu kutura hari kwenda bacwiremo kuragira Karungi ko rugo muri Kiryatete ahabwo kutinerera amagaraje tukamuyo mu kichweka kino eri miringa ebiri okulinda obwomezi bwe ogundi nenkora yakora mu kichweka itakusa kumusana na kumuhereza qualification itakali mu kichweka ketu twagamba ho Lydia Karungi nyakuteka tekwa hasimo kandi nuko kutugambira ngo nempara naze byo bushubuzi hamwe n'abantu butendeze na nibyo biresero kumukomaho amatugembuzi okwenda kumurisengwe ezo isu zikabaho baitu kagenda kuwetegereza ngo bakaba baine bigendera byabo bingi tali kutuza omwana tali isi zokwera byakuti emyaka yinyine eno yona okukwera byakubi mu bantu nkakulira mu kisaka nkakulira mu game atenya mpana za business musajja yewe tingenda sesiba nzeregereho kinyina kiyokora ruhangano wakumanya ogwo n'umurundo gwo kubanza ekikorwa eki okuba mu kyaro kya Kiryatete East Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.